Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila. Mina ngizocela kuwe laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha kuleli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ucindezele ibhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, awukhiphi ngisho nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uyithole zonke-ke iy'ndaba esikulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje. So ungakwenza nje lapho ucindezele ibhathini subscribe lapho-ke manje-ke udaba engilethele lona namhlanje lithi-ke sekuvele-ke umlisa-ke laphana-ke wenza ividiyo laphana waveza into-ke ebinganakekile-ke laphana-ke nge-IEC ukuthi yona-ke ingakephi-ke, kodwa-ke angifuni-ke mina ukuthezwa ngami. Phela nje into engizoyenza nje ngizokudlalela ividiyo yakhe lo mlisa lona-ke, mase uyayizwela-ke wena ngawakho amadlebe. Ngizobe sengicela kuwe laphana ukuthi mase uzwile-ke le vidiyo le, uhambe-ke laphana uye kuma-comment section-ke ufike ubhale-ke uvo lwakho ukuthi-ke wena ucabanga kanjani. Mase ucindezela nebhathini subscribe lapho-ke usubscribe, akubizi imali, kumahhala nje, awukhiphi nesenti nje elimnyama-ke leli-ke. Nawe le video-ke awuyithokozele. Ayi, mina lento ka-IEC isiqala ukungidida-ke manje. U-IEC bengwazi u-independent. Manje angisazi manje uma usudlulisela amacala ey'nkantolo nawo ukuthi uphikiswane nesinqumo sokuthi uZuma vele kumabhalothi. Bangenaphi manje bona, sebengena kuphi uNkulunkulu wami, sebengenaphi vele? Mina siyangidida manje i-IEC. Iyangidida, ikubeka ngokusobala manje ukuthi yona kahle kahle iliphi iqembu lezombusazwe, or abaphathi bakhona bakuliphi iqembu lezombusazwe. Nayo isi-captured, angisazi mina, angazi manje kwenzakalani impela, angisaqondi. I-ANC ilwile yehluleka, manje sisebenzisa bona, sithumele bona nabo hambani niyozama nani nelo. Hayi bo, kahle. Naye i-IEC manje iyadida okuzofanele mhlampe ishintshwe nawo manje, kusithola abanye abantu abazokwazi ukuthi bekhawunte amavoti, ngoba kukhomba ukuthi vese bazomanipulate amavoti la.